guys, welcome back to our YouTube channel. Dan kat sini you want buat jodoh barang buat lain kerap. One t-shirt di Rapzy nama saya buat di Jong ni. Jadi dia lah 2 minit tak makan ni lah vlog kan. Dan one t-shirt kerap ni aku saya beli sini kerap jadi bang. Dan ya, ini saya beli rumah saya jodoh dan seperti fish. Rapzy idang pet ke short jangan. Berpenjit hi bagi Rapzy mah. Kena buat internet jangan, buffet jangan. Guys, sebentar lagi dalam shopping dan bentar lah Syah dan t-shirt jadi saya duduk lagi yang selesai baru sampai di vlog ni habis rumah. Kalau kau apply ikut tu video kaman ketika bamanin kaba Rapzy li pentit jangan ngam ya li pentit jangan na bantah kan ni kasi kaba mentah ketika si birthday jangan te mata si murban let guys stage po sora te ngada step kre hi mentah du te ngan mi no na yeng ngali shaw ya Rapzy na yeng te ngin sai lai pan mo te pe be kan ka video adu dakot te parlok mentah ngadon hang ni ha jan yeng ju Rapzy ngawan shaw ya Rapzy te Rapzy import dah pray dang ilajan dah pi ngapun menta te nginya ab ya imo Happy birthday. thanks Dan dan ni ban iPhone ada tong cake. Yan. ha Chalo te undu cake fin ko hai. Bat lang kan ni le shong mai ta. Khabar khaman bat. Bat ngadon kam sejing se. Happy birthday. Ngatok hi. lấy mà đi kia ba xong du mau ít mặt No mau itit eh. apa star ba đây lấy mà Welcome. lok mantangi la poi sini siapa sora kibahin jangan kita sini hi tai kilawan sa maki kilapo ingin dah supai tai mantangi dan hang ni apa thangkarang pak shit bah oh shit bah ni ta sedang supai hi mentaru B. ada sport okay Tu cake berit sana. Bisa ya, lenti ya don ya mana benang. Pet? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ni ta. Ishimila jong bahe ko. Mada di fan Messi ya, bam kira Ronaldo pas. Oh, ada.